O kas būna su žmonėm, kai jie miršta? Kas atsitinka su jais? Šiame gyvenime, kurį galiu paliesti, mano duktės nebėra. Pakeliau dar kartą į Meksiką su Una Marija, savo jauniausiu dukra. Praeis tais pačiais takais, įkvėpti to paties sodraus vandenyno oro. Lo único que quiero es que canten canciones. Yo no quiero llantos, no quiero tristezas, yo no quiero nada. Lo único que quiero es allá en mi velorio una serenata por la madrugada. Niekada negalvojau, kad tas uraganas bus toks stiprus, gali toks stiprus, kol net galvojau į patį pats.